taningo sedik ayangam sanyi lama ag cross lo bilik sula lalan tongo me papum tulo tani gida sok ayanam lagangan tu takam kene dongai engkuem mime milo ayah bosunam anak abu ayah bosunam dek oma o anak abu ayah bosunam dek engkuem angong arum boje ko ayanam januaram ayanam age ke engko ebegalu ayah sinam ati materials abu abu takam ayanam kisim kisim ayange kadung iname hiloke longa holong uluk tabom sipenam de sedike goralo ngulu yebo sudola ngulu ke aralo kape ngulu ayah bosu kantong daglaga ngam tayai melo konno ke sape david bulu ge engkome line logai du dalom nongo muma ikiam aram de kelane dalu nam bisa deke ayah mangde ina me ngulu continue lajo ayah bosu nam arasalo ngulu any doubt kamang sedibe ngulum ayah dung amnama mai heko sedibingom ayadun ya ayamane am daud nakadun deket tu kamaya takame ken hidung sedibingom ayadun the peberan kai deloke number 2 mondoli aralo ngolu aya bosududi aya bosumade de anyungu ko mane confirm mang mane clear gamma dung emno ngolu ara ho kapa dung ai iname mondoli arange ngolu aya bosududi aya bosumade de clear gamma dung deloke jisume ngolu Edit pak kode ayadun. Dekom exactly lubila manghade ekdom 100% dung emla lulaman nam legape. Sedibi ngulum ayadung emnam topik hime takame kenbe hirungam him lumape mondoli aralo dekke jisume ayanam bak angum ayang ke bak angum sime ngulu hilo tadboh ya. Inama ayang bosinam legasi kerayalung topik ayang bosunam si ayang sim kapamang idolang ngolu anpadung ayang sim heko kom ada ayang gedak david kalau alik dagde anong kalau amit dagde ila emna ekta kom ngul ayang sim kapamatu sedi ke danger na ayang beng anon ke arak de are heko me gai emla ngul kapamang ai ido kom ngulu anpa sidung sedi bengom ayadung en ngulu ayang em kama pe indirectly kapadung akon tayolo sedi be maropak ayadu namai be sedi be David bingom anggang rupa bek anak buah mengom ayang ma pengom danger ayadu namai em nama ngulu direct ayang em kapa ma pa indirectly ngulu kapa la namai ami tayolo dalo ke ayang si edilo ngulu ke goralo ayah posunam kaide ngulu ke sonsu yonsu rista sonsu yonsu ame edi modung dalo ke aima pe mubo ipo sipenam takam lokete solution pe itu. That means ngolu edelo de ngolu ke gora solo ayabo sola ngolu bum ayadung emla kenbo sirongam ngolu ke aralo ayabo suname duye ne de ngolu marling guling ko kadokom kangki mengki per bosipanam atiko kadokom da takam loke solution mane manit bosinana main weapon pe iduna ko ayasi ngolu gora hal ayana bohunam ko kamilo ngome priya be tatki ludokom mane oh be bujimaru na po emnam ako mekaboy ay namangolo bengom kangkila lune kom ngobum aila lune kom ngoni anye ke kristo mo ko kumbo dune iya mengoni di ko lubu akom atel kristo kirong abo he ku emla ngol apo ay nang edelo de ngoluk aralo aya bosuna me kaina dele ngoluk marling guling kangki mingki bo nam takam problem e kom delo solve dungai arado dai delok number 3 lo aya bosi milo lekonam delok akon ke legangam ken bosidum this is very important point ayang bosi milo lekonam delok akon ke legangam ken bosidum bible ngulum kape pobidune no agam kapapak aya sudude deke ke sapa nokke korem aya langka emadu Demane mulu tu Bible ngol muludung agriam kom ayah siru langka idola no kapakisa agriam ayah siru de akonim kom dekepe ayah bosi langka emlana lutune ina mahingok important dong emla lunam de ngoluk ke araso ngongok ayang lagang beto mem ken sidung modela prayer ikolo kom ludung
ngo abit lega mui mang kapai idu na ngo panam nam lai ngo kinam ram nam la ngo oma o lega mui tidum iya me ngo kapakisa mondali lega pe mui ekun exactly hupak ke situation ni delo situation no nguluk mandali hidu na nguluk engko bamin petong sim lumana na taka mondali ya क्योंकि ngulu agi ke pangga dogalo agi ke oma o legalo agi ke tinam donam lo kapai emla muti kolo nguluk mondoli aya bosunam legasim nguluk ke brain aralo apa aina lo ala momadunana inam lega pana nguluk ke aya se idilo de nguluk aralo aena de nguluk ke akon ke legangam akone ken bosinam atiam kom nguluk solution em kom bidum de mane ngomog lega pato pe itima pa Kristo be ngulume polik tunam agom sim ngul arpa pe bomgap dumilo ngok birua inko ko idol teledun ngok birua inko na problems loi he kaduna hodai ke cover batariam lamen hela bek anke adirem agi ke anke adir ke sape mebom sidola bek duk kostolok ke lalen kuma takamem ekumarang atel pe ila dubosie nguluk ke mondoli araso nguluk ke Christianity arasolo Christian arasolo mole solo adi belt ara holo aing eta ke kidaram ngo kenbi mang idokom nguluk ke adi eta ara holo nguluk ke he bojarum ko माने मंडली आरालो इफेक्ट काटू क्योंकि सब कुछ मेरा होना है मेरा अच्छा होना है अबित के कपड़े इधर माती केनमेन के कुमांग आई इनाम लगा पे मंडलियम लोयल पोइल कुमांग मंडलियम आइकाम को पे येबोडाक बो कुमांग आगे के लगालो मेते ही को कुलो मंडली अकोनम कदम अंगुना आइमाना लो इमेम हिमोदो क्योंकि ngulu सात बिला मादो legado kapila bible ngulum dem ami kira dem lodone nolu akonem gumen poko badalo gilik bodu milo botteruna alin konok ali delo public sekolah yang korolo yok dikilang ke emla bible itu aya bosunam legasi idung agi kisape aya bosunam kisape ilangka emla lunam de ngolu agi em edit ko aya sidune agi edit ko joruri em ken sidun edit ko ngulu legalo ai jeta ho kuira me kadon demul ken hidu de deke ke sapa akon kem kum ken bila aya bosula pa lagi na ngulu ke gora solo emum hupak lupang ko ipak samo ikumang ngulu gora lo abu dabu tani eta ke sapa jar puk ati miri dagla deke ke ikumang in case age ke partner imang kologa age ke eken dak ken mang kolog dekena ati ko karam kamilo ngulu era bosima melo akona aimana kadam lo kom utaila dong ai helo melo de dina de kana situation ko ngulu kapa dong delok lega pe especially ngulu ke yegadak ge bone age ke lega pe edilo de hamesha mhian mondoli kotom du namako bim overseers lenam lega de odai ke mondoli ke joruri hai mondoli enkona ati ko joruri dun dem kabum tabum do kana bitune aimana kadam ko mondoli utai kai that means that azede yegadak gebona lamko aduna short boja lumae boja ko him lupe metuai idokum ai ho mari 4 points of kalajo ayang bosunam delok res ayang bosunam delo respect delok kangul igul bosunam kadung yai jis kangul igul bosunam kadung inama ayang mulu idolo de ayayen akon ke duk an ke aderem kala are ayang kangul igul lunge emda mulu apa ainange puya emum lupa bina mamako hupak lumege ay de inama ngolu hilo ke longa holo him 4 points im tadola Corinthians ke holok ladola last pe John ke 14 verse 21 and 24 em ladola agum em loin legi ko inama ngolu for unko me topic im continue lajo ngolu ke arpak pe ayan lagang sima Corinth ke nulu kom leglen lai Corinth ke chapter 13 ayang lagang 1 to 13 holo bero ko adboto yai jisu enneka mane danger na sedi ko be apana lagang kendung idu bomdola inkona atie mondoli aralo amil aima pe yen inkona atie tani ngulu genam so amilo aima pe yen dembu kenbom dola imanga da kerap ke poru bina ami kona mimum kone me kampue kaya deke mila feel ila bunyi aya bosula sadi bor ngai direct itu kamen hima akona kon arrange marriage enkona ine kaduna na engage bohla ine kadung delok
alu mengo bukiam kiem karop kai deboto. That means ila agom lunam takam dem ngotat kila longa ko moni marmen demen no ai. Dekek pe mana ngoluk ka amik sikom botteru na aimana ati ko idam. Inama ngolu always kensi penam de ngoluk ke main ngolum Satan attack ko de ngoluk brain araso na bidune. Ngolu maine medelo de control himaine Satan ke attacking ngol de lokom yan sulamae. Inama ngo aipe katu ai luki ko David ma aipe katu idokom marlingi ila katu idokom brain ai hono. Imam de kai nama mumil dibunga to. Dam kapap de kan de ipe lagi ma ada anak buluk mu ala oma ala mu la ngoluk brain ma atiru mana brain Inam laga puna yai ji sudah amilo amana dape nolu kerapa. Inam abe ekdom kenru na sedi kona. Enne ka bu kenla sedi bu kenbom dola ngolu Korintian ho fall ke tro ila bu atung kuna na holo lubitung Korintian mandali si fall ke apa group ilen nam Korintian aralo mandali ilen name kena. Ila itu dong bu holo anpa tunana bulu ke goralo prophecy ine dine kadung just 13 ke 12 pol kamelo prophecy legang mat bitum prophecy legang ine kadung ori pone kadung tangs lune kadung prophecy ine kadung ekdom aya bosula ine kadung idola bulu ke goralo bika asopa ati anlimana me ke katunana debul ati takam give em pain tungai bulu sedi ke menginam rupa ipan ikidunga idola main bulum ilamu manam de buluk ke mondali aradelo aya bosunam leko bosu nam kamatu nana inam lega pana korin mondali kedaram kerape kamilo telpol kamilo de dine polupor lunamam bikke prophecy inam kedaram anya bhasa lunam kedaram takam ayin gela lutunana noluk arapak pe kenge panam noluk prophecy em pemilo noluk poluporen pemilo noluk anya bhasa em pemilo noluk gora de lok hiram nana em pemilo takam em bottayana atisi noluk aralo aya bosuna memoko emlana holbe Korintian mondali kidarame atkan dituna inama ngol arapak pe konok ngoluk previous speaker ngok atau abu kom konno luboto गिरजा है ढूंढा दे ए ढूंढूं माने लु मिलाई कातेमन हियम नोबा के इमिन हिनम के ना करang angong ngodong pura ati kamang kom bihiling ai ayam galu kun ge orang tala hima ati hima bom orang tala ay ngo gariam bom orang tala mai koti tete kom anyong kai baye kom nuwa pubo ye kun ara lu minam ko kadam tete ai ara du dai tak ane ke ngo Hima ko na mahala are kumbo oin karan mandi ayah na nona aingo hanna nyong ko rodong bomlang ku kam bengam beto ina madam ai rodo to donong na la yam ko mai ko take ruan ko mai ko na ai takana na ngom devi tila mai dai ami ke feelings ko kaduna na dekana matlab atiye kadun ina me na muluk mondoli ke arapak pe ane migmo kamanam muluk mondoli aid lok aralok sisa bosumanam muluk mondoli आगे बोरेला मानम अति तकम सिमे हिलोक लोंगा हलो मुलुक तानी गिदा सो पोल बे मुलुक यमन गदुला अन्नम के सपक पे स्पर्श करिन 13 हिम अक्तुनना नलुक के गोरालो द अति तकम कनाम लगा पे नलो आया बसुरु पे आइए ये में आया बसुनम लगा दे आयान दे इंकुला एमिलो आया देलो नमिन पोमिन हिनाम कमा है ननामन तो तकम में केंदुम ननाम है अर्पक लुमिलो ननम पुनम सेदी के लोग आने या शैतान के लोग आने या शैतान के लोग आने तो है ये शैतान के लोग आने हम ना केंद्रू ना नुल कपड़े डे बोंगप kan देखो क्वेश्चन का करूँ तो आसा केंद्रुम निकित सरित नाम ngok era है कमाइरे निकित सरित दुनाई एकदम बिगलु कोरु लोग इपे लगी आई देना आमी करूँ तो माने नुलुक kan kadum numana ना Abut jaga lo kadung dikit horin ngok bing koru lo ipe lagi em lalu ne kadung. Da akon ne dong akon ke aimana nam kaati dete sas del ko madala aimana nam lega dale kaati ay yana. Mana akon ne lupe lo akon ne prophecy inam lo gibe kadung akon ne अन्य भाषा बिनाम लोग ही बे कदम
David ke ada ke ekdom ami am kaji karong namai loge poke nam di bai ke dekana ami karong ima de ati de inkolog laden second question hai inkolog laden sedi ke loge aden ma shaitan ke loge aden शैतान के लोग मारे आते नहीं ये शैतान के लोग आने नोक्के लो ढूंढू मिला ना शैतान का अभी ले तो क्लियर रहे ना और पक शैतान के लोग महीना में केंद्र हिडों लोग अमी कांकी नाम से लोग अमी लोगन नाम से लोग मार्लिंग आप से शैतान के लोग आने हमला केंद्र हिला इकुरी लोग इधर मिला नो है को क्या क्रिस्तो के मत वही शैतान के क्वेश्चन काटू तो ina na na belok ke aptu na na ay short lula jo bodo elumilo reading kan kamla mane kamla agu ina ma enkol ala jo kankila jo nok tani kita sok ke yedu yetok sok atitakam nok mui sang hupak ke nguluk ke lutonam aimana ager I yang atitakam de lupelumilo de setan ke lok ane na nguluk ke pe Kristo ma edilo dingo tolik sidu ne Tagap to ka Kristo में एडिलो डेंगल तोलिक सिदु ना बेंगोलो में डेनाइट के सीलम तुबलिक रंगम अबु भी होडाई के मेडुम मोक आओ बदे मोक ओमे बदे मोक काबा पे मोक के वसन के द्वारा बेके लाइवम यमिलो आइडुंग एमला याई जिसु भी मेडु ना इदो को मनोक येनाम होलो akuwe kom iman ke dem ati dem imam liam ilirungai ngulu kom dai tu mati yang ima elo ama kam nudung kam lem ma elo ama ati ko ara kaduru pai ulta kangkil ne yan nam ke iman ai rok arsang me टीवी को ताश मत करो ना ताश एरु में ना ऐसा हो जाता है सेड भी मुनु बिग मिनकोर पे ये मोडोरू मिलो एमला मिनकिदो में इडोला मुनु अंगुरु पे सेड के लुन्ना में इमा पे बिग ओके कोन पे इति तते एरु दाई ngok live lo ngok experience em nang olobidu na pol bi dela na addu na en kuam ngo meti bomdu de sed ke gorala bikka yena ma iperu ga em la ngok ai di lok mebom sinama amur se angu ko i arandan em la idum em la pol bi kom addu na demana nolok ke ngolok ke ate galti e kadong ido kom de tani ke nesar habit pe inam ke sape ikai 13 ka 13 holo kamelo delok ke supak si angum si dungkai Mungkin menam sunam belok ke ayang idakom sokke botte alum nade ayade Bible sing ulum pobidu nana himane hok honam pe ayade botte adung emdola ngomungke sikumaye ngomunam sikumaye emla Bible ilang ka emla atman belok lega pe mungkin faith nokke hope dem pemilo ayade botte ane emla na betune iname hilok kan ngoluk nungge kenge penam de ngolu aya bosuma pe ngolu leko bosuma pe edi lokom Kristo ke agerem bi kalik sido pe gerla mae edi lokom ngolu ke SARS arasalo new members em delok ke ngolu anip ningmuem ngolu ke birma buruem bosai do ku pe ilamae legade milo akor kunem kato na me bedang abu yang kamang no dukan ke am gedak ya to oyan em ka midak lengka dolo da ahu purpur me hedung hai delong ben kai sopna kangkila nul kom de yummang ke sakangki to kanul paga hokke no ter lendung pro skuti ke duglendung ino mo asi botte ila engku me atiam lengka dolo ngam ben ke bom kai ben ke bom la upai kamang oyan pu lagi ya ina ma asi tek na yoblik main botte la dong aside yoblik rumai tu क्योंकि ना लाइव में बसी मिलो ओजिन दुम को एलना रिलाई को तो दके के सपत पना इदुना मुलुक के अरारू सलोक के आइमान में मुलुक आमी करालो कोडुम को आई मुलुक गिरजा के आइमानम के दरम क्योंकि अति तकाम आइना कमा ओनली क्रिस्तो तो मीन परफेक्ट दु येगे दके पुना लगांगे में muluk kau anyang hang imam lumem bosuna mati takam tani gidang tayin dope astak news ki sape takam keralo pogo bodum ya to muluk ka yege dak ke puna petom bang muluk ka hok mondoli kidar salok ke ancung na imam legangem
Iken luken manam ati takamem dohlunge tayin do pe pobodungku. Inama dem dohlunge tatpal akapake senguluk ke girjalo alayen. Agem society ling na kaya yena. Inam lega penangulung Bible podune no luge pogalinge idokom. No SARS aima namem kadakom. No arapak pe nokke beruem nokke berma berok kedarem. Arapak kisapa nom ayanam kisapa ayapa sidumilo. Ati taka memit bosunam lo aina na. Delona sar kom ngono kono yes kom ngulum pobito. Are sikabamen sar sar ekdom tinam ngam ati ke dodu na pe. Agom nuna me kom tapo kera rab ekdom amye mugul kurbom la idi nai. Hupaga सांस लो गए ना पूरा रेडियो अडुट के सपता पुरुंगा इका कोई हमना आगो में कहे तो प्रिया अब एकदम उगला उगला लेम में को उगला उगला लोगों देंगे ने गिरजा हो कलेंगे गुना में लेम में को हिलाक बेचा देखना माने गुडम कापर पे लगी ना ना लोग अमी किधर एक सांस लोग कर देखपा ईमेल ना लोग के गिरजा हलो अरे बोल अतिरु माने अमरू ना अति के डोडू ना पे Amuruna ati ke padu na pe ngulukum pangkido milo em la takam mir-mirem girjalo aine deke pa ima takam dem doke ina me kana ma akon de ekdam kuna ma tak takam akon de tange ila idum ba dem kum doktor em la mai tu inam lega pe na bai sar se sisanam lega pe mulu arpak pe sedi me miribom dola sedi kapede ngulum ayadon deke ke sape nguluk ke girja arah lo आया वो से पे लगी है देलो के लास्ट पॉइंट है हिलो समय का मुल एकदम गायरु पुपे मेतवाई लास्ट पॉइंट हलो मुल आला जो इना में मुल हुपा के गिरजे का पपक आया बकुस बसुकान दो देलो लेगंगम तत्तो मुल हुपा तल्ला जो नो नो सेदी में याई जिसु में इदिप पक को आया दो दे नो गियना में Dedine bosore ikai ngo gena me girja ho dedine bosore ikai idola no Kristo me edit pakko kayum sido pe agerem ger ketude mahupak lo pe gerbom dode leko lubiye ko nok yena me dita ge dedine Kristo pe ke pe ila yena me ikai nok dita ge amum Kristo ke lo yelidum idola nok yenam de arpa Kristo ke me banam pe idode imade Denguluk mengke sepanam pe idung ai ina meno arpa Kristo ke meba manam pe yedu milo no genam emum pelos nam lo adu Kristo ke meba pe yenam lega pe nguluk apa ipe lagien Kristo ma ayanam lega pe ingku Kristo ma ayanam de anyone ingku Kristo ma ayanam de same question nok tarap loge Kristo में आयानम दे कुदे एकदम देखो माई दो हाँ पिले पिला जे इना में anyone केन्ना को कमिलो अन्यों को युक्तम ना को काय बुक्की अदे मेंको रे मिले गला दे YouTube लो लेंदो इना में अकोने लुकिता केन्ना का मंगाई इना में बाइबल सोंग काला जो एकदम ऊपर काला जो John के 14:21 नोल बाइबल खाना किधर लगलन लाए पेबे है होलो आदि तुम वन परिलाजो सेको बुलु मोक्के नीतो में बोमला डेलोके डेकेडेम इगेडोडे बिमिन गोम आयाने पेबे गए praise the Lord Hallelujah. Ngok biro anye kom I do 100%. Ina Bible ke pebe pe munum pobinam si heko Kristo ke agomem gairu pe bomgap dode de Kristo me ayane emla pebe bitung. Ina me muluk hilo ke longa holo jas penam ati de muluk ke mengkes penam agom de Kristo ke agomem hupak lo pe muluk edit pak po bomgap la yedune. Kristo में ngulung polik tung nolu ayah bosulang ka emla lutung ai ina me ngulung goral ayah bosunam kadun kaman ayah bosunam me kadung ai ida dade ayah bosunam kadung milo bible ngulung pobidung de ayah de
tani gina sokke arpak pe Kristo ke ayangem Kristo ke angunem lengkan bina aya pe ia emnan itu Bible pe itu ini me 24 holo kala jo last pe 24 holo poduna na seko ngom ayam adu di bengok ke luilem igamang si noluk ke tadnam agom ke desi ngok ke sumang idola ngom malik na abu ke mino abu ke min emla lutung ini me Bible ho duita condition ko kadung he kodi ngom ayadu ne be ngok ke agom em ngok ke poil luil takam em he kodi igadu ne be ngom ayane delok ke he kodi ngom ayamane emnam agom ko kom katum he kodi ngom ayamane be ngok ke poil luilem igamang emnam agom ko katum idola ho last ke agom hilutu ne he agom nolum lubinam takam si Kristo ke tani gidat sok yedungam de si ngok ke nolum agom pobinam takam si age ngom napalok polen simang ngok ke abuwe ngom engkop kedi polik dune demin ngonolom lobi dune emna duduk deke pak kisape hiloke longa holokom tanna kidar lega pe kana kidar lega pe noluk takam lega pe podu engkuan hiloke ngom nappa hok nolom pobidu de ngo age posima namko abuke malik nam benai de mo nolom pobodu ne he kodi Kristo me arpa bikke agomem ai pak pe igala lugala idune demo ko Kristo me ayane emla he kodi bim ayama dune bikke lulegem tatma dune debim ayama ne emla berok ko pobitu ina me girja mondoliye herab nam lega pe muluke goralo mulu ayabusu perung aiye mondoli goerap nam lega pe muluke gora halo ati takam memit imit bosuna me aiye kina ko kala duk an ke adar na ko kamilo ngulu age ke yenam lo meti mape age ke lo silo baga meti mape ngulu edit ko paglain eku merape ibosunam de Kristo ke angunam pebe pe lengkan bina aya bosunam pe iye pe emla ngoke menang ko kadung deloke ngulu Bible hupak ke nulum lupa bitonam ngulu sedime arpak pe ayala sedime ngulu arpak pe ayala ngulu bikke ilunamem igadu melo 1 John ke chapter John ke chapter gospel John ke chapter 13 verse 34 hol ludung ngo nulum ani agam ko pobidung ngo nulum ani legan ko poligdung ngo nulum ani luga pan lulu iga panam ko poligdung de idung nulu akonem ayabosulangka nulu ke dekepe ayabosunamem kala tani gidange ngom kadu nakisape ngoke ayangem nulu lengkan nape iye emla lutung that means ho lutuna na Kristo be ke ayang legangem tungul kajokum lupato Daud kamang ngulum Kristo be ayadum de 200% itulah Kristo ke ayangem ngulu tani amongam lengkan dudu lengkan mate de ngulu ke gairu pe mulubam sipanam aidum tani gidange ngulum kadala arpak pe Kristo ke angunem ngulu ke amiramolo kapa dudu kapa mate de ngulu ke hilu ke mulimo sipanam ager pe idum that only ngulu ayabosu dumilo ngulu ayabosu dumilo de ngulu ke ayabosu nam de ngulu ke mondoli sirep nam lega patong pemang nguluk ke mondoli lok aibosinam lega patong pemang nguluk ke arpak pe mondoliam ayabosinam lega de nguluk ke lekobosinam lenye mondoli lok hirap nam lenye de patong mang nguluk ke aibosinam nguluk ke lekobosinam em kadola angurup Kristo ke ayanam sim angurup Kristo ke dapuna apin binam sim angurup tipona Kristo ke asi binam sim unconditional love him unconditional ayasim turiyarna asisim opamana asisim doyar pana mannasim dokolo dolong anda abu takam ekom ayana mako dolong dem ngulu dolong em pamo pana de nolu ngulu takame edilode ayabosuyen ngulu ke goralo Kristo ke huwa ngelenye angune unnenye dem angun dem kalangala ngulu ke dolong ami kedare Kristo me joruri na kedare takame domen timen ge kape de angun del ngokom munmen ge demulo emla takame aye ina ba holop ba hilo ke Bible message tanda takam lo ya Yesu ke ayang duwe pe ngulu engkuem Bible lok mulu padu na engkue mulu doing taddu na pobona teo lo bi pobodung emla mima toka Kristo ke ayang dana it ke igul lok pobodung emla ngul edelo de apa inang aro lok talek siene de nguluk kelo yenam lo igenam lo ay iname ngulas in dena napa anyongo ko ya Yesu ke amin lo ge roto mayit de ko